Mwiriwe mwese, iyi ni Murindi Official TV1 ikorera mu murenge wa Ndera ku isoko rya Murindi. Uyu munsi ngiye kubagezaho uburyo wakwirinda indwara y'ubushita. Noneho iyi ndwara y'ubushita yamaze kugera mu Rwanda, abantu 2 bafashwe. Iyi ni indwara yaturutse Kongo, yiganje Kongo cyane ni Burundi, kandi iyi ni indwara yica, kandi iyi niyo ndwara ku isi yisha abantu benshi kurenza n'intambara. Nicyo cyorezo cyisha abantu kurenza n'intambara. Menya uko indwara y'ubushita yandura n'uburyo wayirinda. Indwara y'ubushita bw'inguge izwi nka monkeypox, nubwo yandura mu buryo butandukanye, ishobora no kwandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Mwumva abantu musambana cyane nk'utunyoni. Mu kiganiro n'umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri RBC, Dr. Edson Rwagasore, yavuze ko iyi ndwara yandura mu buryo butandukanye, burimo no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Urebe wumva wa muhungu wa mukobwa, gerageza wikingire utarwaye n'iyi ndwara, warwara na sida. Kandi iyi ndwara yamaze kudusatira mu Rwanda. Ati iyi virusi monkeypox ubusanzwe yanduraga iyo habayeho gukora ku muntu wayanduye cyangwa kwegerana cyane. Ishobora no guterwa no kurya inyama z'inyamaswa. Uyirwaye ariko ubu byagaragaye ko inandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye igihe umwe mu bayikoranye ayirwaye. Dr. Rwagasore avuga ko iyi ndwara itera umurwayi kubabara umutwe, umugongo, akagira umusonga uterwa nuko yatangiye kuzana utubyimba ku mubiri duturikamo udusebe, akarwara amasazi. Utubyimba tukagaragara munsi y'akanwa, mu kwaha, cyangwa aho amaguru ahurira n'igihimba, mu mayasha, agasuhererwa ndetse umubiri ugacika n'intege. Udusebe cyangwa utubyimba akenshi duhera mu maso, ariko hashira iminsi mike tugafata n'ibindi bice by'umubiri, cyane cyane ku biganza no ku birenge. Ati hamenyekanye ko inandurira mu mibonano idakingiye, ariko cyane cyane ku bantu baryamana bahuje igitsina. Mwumva mwabatinganye, iyi ndwara irabarimbura, ariko nimukurikiza inama za muganga ntacyo muri bube. Bikaba byoroshye kuyirinda, kuko aho yandurira hose umuntu aharinze adashobora kwandura no kwanduza abandi. Mwirinde imibonano mpuzabitsina idakingiye, mwirinde kurya inyama z'inyamaswa. Ibyo rwose biri buturinde mu Rwanda iyi ndwara ntituyikwirakwiza. Abo bantu 2 ko nabo babashije kugerwa kubajyana mu kigo nderabuzima, bari kubitaho. Iyi ndwara igisakara mu gihugu bitandukanye n'umwaka wa 2022, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS ryemeje ko indwara y'ubushita bw'inguge ariyo yitwa monkeypox cyangwa variole du singe ifatirwa ingamba zihutirwa, kuko ngo ari ikibazo kibangamiye ubuzima rusange bw'abatuye isi. Kuva muri Mata mu mwaka wa 2022 nibwo igihugu cy'Iburasirazuba na Amerika ya ruguru byatangiye kubona abafatwa n'ubushita bw'inguge. Indwara yari imenyerewe muri Afurika yo hagati, Iburengerazuba, ikaba ikomoka mu nguge ziba mu mashyamba y'icyo gice. Ariko twibuke ko turi 2024 yongeye yagarutse.
tugomba kwirinda. Icyo gihe OMS yavugaga ko monkeypox atari ikibazo cyahangayikisha isi, ariko nyuma iza kwisubiraho nyuma yo kubona ko abarenga 16,500 mu gihugu mu bihugu 75 bamaze kwandura ubushita bw'inguge. Icyo gihe u Rwanda narwo rwafashe ingamba kuri iyi ndwara kuko rwubatse ubushobozi ku bigo nderabuzima. Twongere kubibutsa yuko ubu ngubu rwose indwara rwose yongeye yagaragaye rwose mu Rwanda. Yagaragaye mu Rwanda aho abantu bangahe 2 bamaze rwose kwandura. Ndagenda mbereka amavideo hano gato, amashusho, ngende mbereka uburyo abantu bameze. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda hagaragaye abantu 2 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende, monkeypox cyangwa mpox, iri kugaragara cyane muri RDC ni Burundi. Rero banyarwandakazi, mwirinde imibonano mpuzabitsina idakingiye, mwirinde gukoranaho, mwirinde kuri inyama z'inyamaswa. Ibi bizabarinda kurwara iyi ndwara ya monkeypox. Ni indwara mbi cyane ikaze. Murakoze cyane, kwirinda ni ingenzi. Kanda subscribe kuri Murindi Official TV.